nas u još jednom videu. Idemo još malo uređivati po autu. Pa da vam pokažem što sam nabavio ovaj put. Ovo mi je baš bila jedna tako lijepa navika kad sam stavio u F30 onaj sivi. I onda mi je falilo u ovome. Radi se o original BMW pedalicama. To jest ona je bio manualac. Pa je imao 3. Ovaj ima footrest i samo ima za gas i za kočnicu. Kočnica se sastoji od ovog gumenog dijela i od ovog metalnog. Pa ću vam sad pokazati kako ide jednostavno ta ugradnja. Treba će nam bušilica, kombinirke i mali odvijač. Pa da vam pokažem. Dobro. Kod same ugradnje footresta vidimo da iza imamo ovu naljepnicu. Naljepnicu ćemo malo ugrijati sa fenom i ona se samo prisloni na ovaj plastični footrest. Ovo je original BMW dio, ali kad dođe u originalu ovaj M Performance footrest, on je jedna velika cijelina, ima unutra je baš ušarafljen. I da bi ja uzeo iz, na primjer, razbijenog BMW-a jedan takav footrest, a mislim da ga nikad ne bi mogao sastaviti, zato oni prodavaju ovaj koji se samo nakelji. Nije s AliExpressa, nije kineski originali, ali takav je. Što se tiče pedalice kočnice, sad ću vam pokazati, ona je ovako gumena. Što znači da je ova tamo isto gumena. Sad ćemo demonstrirati kako se ona jednostavno skine. I taj dio je željezni. Na manualcu, sjećam se, kvačilo je bilo od plastike, kočnica je bila željezna kao i ovdje. Borer trebao biti malo jači. Ništa, sad samo moramo s onim punch toolom ili bilo kako obilježiti gdje su ove rupe. Kad se prisloni, izbušiti sa bušilicom 3 rupe i onda imamo u setu šarafići koji idu kroz ovaj aluminijski dio. Kad se stavi odozgora i učvršćuju se iza. Što se gasa tiče, on je prilično jednostavan, ništa se ne skida. Isto ima naljepnicu od iza, plus ima ovaj jedan lažni šaraf koji tu stoji, ali ima i 2 prava koja ću morat bušiti na gas pedali kako bi bilo učvršćeno. Što se tiče gas pedalice, evo odlijepio sam od iza foliju i to je naljepnica tu. Ima samo ta 2 šarafića, ali drugačiji su od šarafa koji idu u pedalicu od kočnice. Ovo su samo narezni mali. Ja sam odmah prislonio i izbušio rupe sa manjim borerom i sad ću samo zategnuti ove tu. Ali idemo prvo s nju samo prisloniti da se fiksira. Evo je, i sad je samo sa Torx šrafcigerom zategnuti. I gas pedalica je složena. I idemo sada na footrest. Vani je evo trenutno preko 20 stupnjeva i ovo je savršeno vrijeme za lijepljenje ovakvih stvari. Usjeda točno kako treba, zato što je sve original. Malo ću samo stisnuti rukom i pod bočice, kojih 20 sekundi i onda krećemo dalje. O, napokon! Isuse, znači ovu jednu rupu sam bušio 15 minuta skoro. Ja ne znam je li do borera ili do mene, vjerojatno je do mene. O, beton! I sjećate se kak je izgledalo bezlično i crno i po ničemu lijepo. Na kraju pogledajte kako sad izgleda. I evo taman mi je uletio friend sa problemčićem na njegovom F30. Razbio je ekran, pa nabavio je drugi ekran. Idemo vidjeti hoće li odgovarati, idemo probati zamijeniti. Ako ne, idemo probati sa onim mojim ekranom iz F32 kojeg sam mijenjao umjesto velikog. Friend je bio malo nespretan, pa je s nečim udario, evo. Nažalost, ružno izgleda, ali
nabavili smo drugi. Evo, za početak trebamo skinuti ukrasnu lajsnu. Nju možemo skinuti sa rukama bez ikakvih pomagala. Moramo sad samo otkopčati iza od ventilacije sve. Ovaj smo skinuli i kad pogledamo sa zadnje strane, to je BMW L7 CDI Mid, a mi idemo staviti ovaj iz 2017. godine i kad smo ga uključili pisalo je no signal. Stoga ovaj moj iz četvorke kojeg sam skinuo je identično, sve isto piše, pa idemo taj probat staviti, možda radi. I odlična stvar, uglavnom ovaj je platio 130 eura za ništa, nadam se da ga može vratiti. Ovaj njegov razbijeni je isto vjerojatno za ništa. Ali ovaj moj iz četvorke nastavlja život kod njega u ovoj F30. I tko je sretan? Posao koji je trebao potrajati 15 minuta, potrajao je skoro cijeli dan jer je onaj metal jako tvrd. Pa idemo sad dalje. Yes? Hallo Marco. Hi Dieter. Hallo. Freut mich. Kannst du mir helfen? Ich habe ein Problem mit meinem Porsche. Problem mit Porsche? Ja. Okay. Soll ich es dir zeigen? Ich habe ein besser Porsche Mann für dein Auto. Besser als du. Okay. Ok, ovaj čovjek mi je sad upravo došao usred snimanja, to je jedan od gostiju. Pokvario mu se Porsche, moj slomljeni njemački je probao dogovoriti, da, prosredit ćemo. Imam pravog čovjeka za njegov Porsche, to će biti Romano, ali ajmo prvo vidjeti šta je sa Porscheom. You can? Okay. Yes. Ok. U redu, Austrijancu ćemo ići pomoći uskoro, ali da vam nešto pokažem. Nakon što sam sad ugradio ove papuče original BMW-ove, i dalje bode u oči ovi njihovi stari krpeni tepisi. Evo sad ću vam pokazati nešto, izvadit ću ih van. Pogledajte stanje tih tepiha. Koliko god ja to čistim i perem, jednostavno ja mislim da se to ljepilo odljepljuje i stalno praši. Evo sad ću ga oklatiti. Ovako sad kad ga budem klatio, uvijek ide tako, znači ne može se očistiti nikad. Pogledajte ovo. I ta prašina ili ljepilo non stop je tu. Jednostavno ovi su za smeće. Tako da, imam ja još nešto u bunkeru, pa ajmo pogledati što. Pretpostavljate, ali stari tepisi bye, stvarno ću ih baciti u smeće, ovo je čak ružno nekome pokloniti koliko su uništeni. Pretpostavljate da sam kupio druge, ali kakve? Original BMW M Performance, o kojima sanjam još otkad sam imao BMW F30. I sada pogledamo kako to izgleda napokon, sve ima smisla još više uz ovaj ekran, ovaj volan, blendu radija, aluminijske papučice i ove tepihe. Evo kako izgledaju na zadnjoj strani. Htio bih još nešto pokazati. Moj dobri prijatelj iz Češke, Peter, poklonio mi ove jastučiće, baš F32. Nakon duže vožnje, jastučići su bili top i meni, i putnicima, i suputnicima, i svima. Romano,
Što se onda dešava na autu? Šta ćemo raditi? Koji je model auta ako nas možeš upoznati? To je 996 Carrera, obična Carrera, 3.6 motor. Ima više problema. Ima problema sa lancima koji su se istegnuli, ima problema sa unijim separatorom i sve u svemu motor i kompletno sve mora van. Ozbiljno. Da, I neozbiljno. to će biti tjedan, dva posla. A jedno tjedan dana. Znači, Austrijanac će čekati tjedan dana. Dobro, dobro. Uživaj sa popravkom. I evo, tako je video započeo. Mijenjao sam papučice, pa je prijatelj doletio sa onim razbijenim ekranom. Pa je doletio onaj Austrijanac Dieter sa njegovim Porscheom. Porsche je evo sad kod Romana, to će se riješiti. A ja ovdje završavam video. Hvala vam svima što ste gledali. I vidimo se jako brzo jer došao sam sa starim BMW-om kod Romana, ali to je sada u idućem videu tema. Pa ništa, hvala svima, share, like, subscribe i vidimo se uskoro.